Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera mu kagari ka Muyumbo mu murenge wa Ndera mu kagari ka Muyumbo abaturage baravuga yuko basenyewe inzu nta nteguza none bikaba ari bimwe biri gutuma barara mu mihanda hamwe n'abana babo ndetse bivuze ngo ni imiryango isanga 27 yasenyewe nta nteguza nta kintu bababwiye birangira babasenyeye ubu ngo bakaba barimo barara mu muhanda bagendana n'abana bivuze ko rero barasaba ubuyobozi ko bwabafasha bakabacumbikira cyangwa bakaba bakodeshereza amazu yo kubamo mu gihe batarabasha kubona aho ko bivuga yuko bano bantu batishoboye izi nzu nabwo zasenywe zari inzu za nta kigenda n'izanzu usanga umuntu yafindafinze ibyondo izi nzu kaba zari zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko gusa bavuga yuko baje bakabasenyera inzu nta n'integuza babwiye kugira ngo bitegure bashakishe ahantu ho kuba. Amakuru yacu turaza kuyakomereza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo aho abagabo 3 bagwiriwe n'ikirombe n'abagabo 5 bagwiriwe n'ikirombe 2 bagakomereka bakaba bajyanwe ku bitaro bakaba bari kwitabwaho kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima abandi bacitse amaguru bivuze ngo babataburuye kugira ngo amaguru yabo abasha guheramo kubera ko itaka ryari ryayagiyeho bivuze ngo aya maguru bayakase kugira ngo babakure mwa kino kirombe. Bivuze ko rero aba bakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butari bwemewe n'amategeko. Abaturage bavuze ko aba bagabo bari basanzwe bitwikira amajoro ndetse bakajyana n'abana bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bw'iki kirombe bari bagifunze, ariko abaturage ndavuga abantu bagabo barangije bakajya bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ubu ngubu ngira ngo babonye isomo kugira ngo ntago bazongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko nta bwirinzi bafite. Ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru nitworenzwe n'Imana Emmanuel abanze ku mazina Kidasamura ndetse n'imbarwa bwa mbere ugizaho n'umuyobora Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera mu kagari ka Kabare aho abaturage bavuga yuko bamaze igihe babasenyeye amazu ndetse baje bakabasenyera amazu bitunguranye bagatangira kwangara. Imiryango igera kuri 17 yasenyewe amazu ndetse batabateguje kugira ngo bashake aho kuba, bakaba barimo bagenda bazerirana n'imiryango yabo ubwo inzara idahwema kubica. Bakaba basaba ubuyobozi nimba bwabakodeshereza izindi nzu kugira ngo nabo bashakisha ahantu ho kuba. Abaturage twabajije nimba izi nzu bari bazifitiye icyangombwa, bavuga yuko izi nzu nta cyangombwa bari bazifitiye. Yavuze ngo izi nzu zari zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko, ntago bazi uburyo kizubatswe, niyo mpamvu izi nzu bazisenye. Abaturage bavuze ko baje bakabasenyera inzu nta nteguza, ariko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akagari mu murenge mu kagari ka Kayumbo, ndavuga umuyobozi w'akagari avuga yuko yatanze warning cyangwa yabateguje yuko izi nzu bazazisenya, gusa abantu baturage banga kubyumva nibwo gufata umwanzuro kujya gusenya ano mazu. Tumubaza ikibazo cyo kwino miryango isanga 27 iri kugenda irara mu muhanda icyo babafasha ni ikihe. Gusa mukuru w'akagari yavuze, ndavuga gitifu yavuze yuko aba bantu n'ubundi bagisenyerwa bakodesherezwe inzu kugira ngo ako kanya bashakishe ahantu ho kuba, ubwo bishyuriwe inzu amezi 5. Ubwo bivuze ngo amezi 5 arashije babishyuriye aho kuba kugira ngo bashakishe aho kuba. Bivuze ngo rero ibindi yavuze ko bazaza ku kagari bakabiganiraho kugira ngo byirirwe byirukanka mu itangaza makuru. Abaturage bafashe ya mbere kujya ku mukuru w'umudugudu, bava ku mukuru w'umudugudu bakahita bajya kwa gitifu w'akagari. Bivuze ngo uko bagiyeyo bagiye ngo bashake ubufasha barebe nimba bakodesherezwa bakabahereza ahantu ho kuba. Bivuze ngo rero turaza kugaruka tubabwira igisubizo cyavuye kwa gitifu nimba bemereye cyangwa babemereye kubakodeshereza. Bivuze ngo aya makuru twarimo tuyafata none ahangahe. Bivuze ngo nta minota myinshi iracaho nuko tubaye dusohoye sapo kugira ngo tuze tubahereze amavideo ino miryango irimo itaka itabaza.
ubwo amakuru yacu tuhita tuyerekeza mu karere ndavuga mu karere ka Rusizi, aho mu murenge wa Bweyeye aho abagabo bagwiriwe n'ikirombe. Abagabo bagera muri 5 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo bagwiriwe n'ikirombe bakahita bahasiga amaguru, abandi bagakomereka cyane, bivuze ngo umwe muri bo yacitse amaguru, abandi barakomereka, bakaba bari mu bitaro bya Matyazo kugira ngo bitabweho. Ubwo abangaba twabajije abaturage bavuga yuko bari basanzwe bitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro badasize abana babo, ugasanga barimo barabikoreza icyondo, ndavuga nyine uyu mucanga bashyira mu mazi bagakuramo amabuye y'agaciro. Bivuze ngo rero ukuntu byagenze, babyutse mu mashyashira saa 10 za nijoro bitwaza amatoroshi ndetse n'ibindi bifashisha bacukura. Barangije rero nibwo bacukuye batazi ko ikirombe cyaridutse, birangira iki kirombe kibituyeho. Bivuze ngo nimba rwo bwa mbere ugeze ko nomuyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzagire amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo reka noneho tuze kugaruka n'ibiganiro bigurikira. Ubwo twarimo twiga ku bintu bitatu bigize ano makuru. Twarimo turebera hamwe abantu bacukuye amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bikarangira ikirombe kibikubise, bamwe bakasiga amaguru, abandi bakakomerekera.